Da, ovo nije clickbait i ovaj video je najvjerojatnije izeditovan na kompu, tako da nemojte se čuditi ako edit bude malo drugačiji. Tako da, posle intra možemo krenuti na video. Jedino što je jeftino i može se kupiti u velikim količinama za mali novac je Coca-Cola. Prvo ga moramo ići na sam početak Boruto mange, a to je 7. ili 9. chapter, gdje Boruto ubija Momoshikija i Momoshiki mu se javio i rekao da će izgubiti sve što mu je drago. A sad, koji je njemu drag? Prvo njegova porodica Sasuke, prijatelji itd. itd. Zašto sam ovo rekao? Jer će biti veoma bitan za sam nastavak klipa. Sad, posle ovoga idemo na Boruto chapter 35-36. Sasuke se teleportovao od Tsutsuki dimenziju i vidio od Tsutsuki statue. Na jednoj plavoj od Tsutsuki statui su bili prikazani Momoshiki i Kinshiki, a na drugoj crvenoj statui su bili prikazani Kaguya i Shiki. Momoshiki i Kinshiki su bili poslati na zemlju kako bi ubili Kaguyu. Momoshiki i Kinshiki su verovatno znali da je Kaguyin partner Inshiki, tako da po ovome možemo zaključiti da se oni baš i nisu slagali. Sljedeće što ću pričati jest, a bitno je za nastavak klipa, jeste o Boruto chapteru 43, gdje Momoshiki zaposjeduje Borutovo tijelo i ovo automatski one-shotuje Boru. Čim je uništio Boru, dao je malo čakre Naruto da se oporavi i rekao je, sad ću da citiram njegove reči, ne još si daleko od toga, moj plavooki dečeče, da ćeš izgubiti sve. Sad, zadnja stvar što je bitna za ovaj klip jeste Ishikijeva transformacija koja se desila u zadnjem chapteru. Sad, pošto smo rekli sve stvari vezane za ovaj klip, možemo preći na alternativni deo. Ovako, Ishiki je napao selo i bukvalno ga je sramnio. Sasuke i Naruto su ga pokušali da ga spreče u punoj snazi, ali prošli su isto kao i pre. Cijelo selo je uništeno koga da spreči Ishikija, ali zamislite ovako, Boruto se karma aktivira i Momoshiki kreće da priča sa Borutom telepatski. Boruto moli Momoshike za pomoć, ali Momoshiki je rekao, jer se sećaš da sam rekao da ćeš gubiti sve. Poslije toga bi mu rekao, daću ti svoju punu moć, jedino ako posle ovoga napustiš selo i nikada se više ne vratiš. Boruto jedva prihvata tu pomoć, samo da bi zaštitio svoje selo. I Momoshiki mu daje svoju punu moć i tada nastaje zadnja borba malog Boruta, a to je između Momoshikija i Kinshikija. Momoshiki je oterao do ivica Inshikija i Jiginovo tijelo. Tada je Inshiki uzeo Kawakijevo tijelo i pobegao. Završili smo alternativni deo. Sad, da li bi se ovo moglo stvarno dogoditi? Pa da, čak i ovo što sam kenjao ovih par minuta je veoma povezano sa pričom. Da vam pojasnim, reći ću što se poklapa u ovom alternativnom delu klipa. Ovako, Momoshiki je rekao da će Boruto izgubiti se zbog njegove moći, što se ispostavilo tačno. Druga stvar, Momoshiki je rekao da Naruto neće uspjeti da prenese njegovo znanje i moć na buduće generacije. Što ako Naruto umre, to će se ispostaviti tačno. Ali ne zaboravite da Momoshiki ima poseban Byakugan koji može vidjeti cijelu sudbinu osobe koju pogleda. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ako jeste, podržite ga lajkom i pretplatom na moj kanal, da više izbacim ovaj specijal. Jedva čekam da ga vidite. Alternativni deo klipa ne znači da će se ovo stvarno dogoditi, ovo je samo moje nagađanje. I poštedite me ovakvih komentara, molim te, obraćam se ovoj osobi. Sad sam joj bukvalno objasnio šta je alternativni deo, to je izmišljeno. Tako da ne mora da znači da će se stvarno to dogoditi. Tako da, do sljedećeg viđenja. Veliki pozdrav!